Mami fa ko ati na da waka tare na sembebre no anaba. Na Dr. Da Costa Abuaje chief executive of the National Fisheries Authority no penyi me kai se me ko omo ye media briefing KS consult ye ko bi ma ne ba be cheche ni mo ni ade bisa the questions e ma ne ya no na wo hwe ne djuma wa ba for this short period ni adjuma oye e wo hono ma Dr. Da Costa Abuaje de me kan se onkoso no nya djumaden won se na e de se wo bete se omo service providers a eboa apomodi hwemoni ade ya na omo ba bontin be ye de papa yi omo tueche sika no kakran brano no omo jeje sika nimti no ye mo na ba so na se no mo de 800 million Ghana cedis na ekọ akoma healthcare providers na CJ omo de beboa ahye ma men mo ekita national insurance card ni bie no na aboa yi pa omo chese we no eye April ni May ni ade no na ni manim ya de 400 million omo eje mu ani manim ya na omo de ahye na de aka no eno so ade achi pepepe daily graphic ebo eno ho amane na speaker Urban Sumana Kingsford Bagman na edahi ti je won se drum kese wo mrasebe fie no ena ohye omaya mamra ene ne hyehye na ukomra sebedwa fie nso a wo mo standing orders no wo mo chese article 1123 ena chese mra sebedwa fie ade akoto speaker etri so ya wahye no ama bra wo mo nyina akwa homegie mu no wasan so afrem no maba ya wo mo eto adwene na eno ena speaker chese sa na mo na dom kese no atu no e wo so mo ya hye sansanye sa bibia na eye ni o mo ka mo ho a na o mo ko akọ invocate ye article 112 no ni ade no mo kwatwe dia ba eno no wo che wo mo tena ase de sa ne man nyina ehye emra ni mu sanso de se mo standing orders mu no wo man hwe yi a na ekwa akoye te se horror movie wo mo ntwe mo emfiri ho dom kase no so osusuye se adwuma pi no ho no ma wo se wo mo nyina esia no mo gitum no mo ye ne boa ema o man no ekọ nanim ye ka unemployment ho asem ne ade nyina no enwuma ko bi o mo so ehia se o man no etuyi etuo bi afiri o mo so tax waiver si ne ade no mo tumi aye establishment afa mabu adwuma mu nyina no eka ho bi entu sha chesena omu nyina so mo ditu sana mo ne de edroso na so speaker esusu se ya abroso sana mo to na yedom kase no ya wo mo etu no da bokrata yi de ho asem aba na akone fa eto so dumien sanso CJ ebo amane wo mo chese nipa ahanan ene adwotwe ensom 487 ena ye kase posifo achi wo mo ukokuma se wasante mantemu CJ sa killnet ho sensem ni ade guso ka killnet no yese ponzi scheme postifo achi nipa 487 emumma 257 ena mema 230 na omo chese omo kwachi wo nyina na no Jordan chese nra ya enene nansa menka de sene nansa no omo chi wo ewo adwuman ye no ben Kenya se ye wo Kumasi potem honum ena chese omo chichi wo nyina wo mo dwomo ekwakogina emra no nti wo honum na se killnet 7 ne ade no chese akwakọ ponzi scheme wunim na sika kosemu a sika no ahye eno ena chese omo recruiting crowdfund omo yes adwuma na posifo so omo mpene ema no masa nti omo nsa aka mo ewo ha na edan chenso a the inquisitor ebo amane wonim se se ebo amane nra nyina se court ahye se wale MPP abato omokoto ye January ni mo de yi parliamentary candidate a ehon se nsem koye bebre no court ahye se omo nyina san konkoto aba ni biem eno na nam so ma se ne okọ wale a delegates se ha anigi aba esa se we no wo munim se omo benya more goodies CJ omu benya more goodies delegate no koko we dey aso ntam sika eso twa mu na yese na aso bi mu no nti afi we no delegates koko asumyenu ta ye ni gie yese Syrian kwa na Lariba Zuwera Abudu enfoni da ha na Dr. Kabiru Tia Mahama wono aso foni da ha no ma omo besan e de akopem so e wo wale abato mpesua no so na ya hye ba bi asusu ade brode jo bekwakoto eno ho asam da ha na esohum MPP Francasi edu bekwen protozo animu da ha na kwadwa sante boafo no so mfoni eda ha na wo mo echese wo se mrase bedwane no ekose contemporary na so Francasi edu bekwen na MPP executives a ewo so hu abaton pesia no so ni party match se wo mo ye focus wo mani da ho ba bi omo ekwadwuma na wo mo ye no a eno mo bekoso aye na esen bo amane se FDA ebo ye kokko ese enwo na ye kone ye koto ya nkrofo Sudan 4 da yi bi afra no ye nya hweye ba sije masembisa ne se ti makodwom na mekoto enwo na meye de na mahunu se we Sudan 4 wom anase we Sudan 4 edwom ho no na me to ngono me de na mahunu me akra me ka se Sudan 4 sije me hu bi da
me who be that. Ain't no FDA for moyen. Some of my kit be I was saying they were kit at the test in your money. And you make what you mam names I want to make what to in my fabi the cop. O say I'm gonna a and then my pekka card their comments are media tomb. Never who ebi will maybe nim. Yes, some mama advancing and quiet him CJ na the near make a con as I never na ye decode padian munino in Susan Sona a day air brayano a dear into yes pass FDA. You man dear no one or more yeno one more embrace kitty binia dear. You bet you that test is an yama winum. Now CJ no chino. Medeo eba eye the Ghanaian publisher da bokrata nim na wo hwe amane eda ha se ya Oko Eastern region so ho so afọ no na ehwe mantam ne so eye yera set kwame ye champion kanimra se bedwani ya no one price so abaton pestia so enra wo hwe Eastern region wo mo eye omo ni media engagement no town hall meeting ene project MPP abanya ye wo Eastern region and wo mo bobo so de two dwane ade a ne omo call district by district and omo de kekan no na so afọ yi ebo omampani akufu ado abaso ese adwuma waye wa poemantam no e adutwam. But see, me we na make us na we say minister omampania kasa point o ye minister ebo mampani na baso so we adwuma wo region ma e news what I say me hu ye na so me bi say na say kwame e champion so mampani akufu ado ya de abo adwuma we Eastern regional minister obo mampani na so no na ban no ne mampani no aye adwuma e news ana enti me hu ye na me se awo ye nkọ ye ni mai na no chi so na cha de no eda ha na ndc so na etayewra agbasi jakpasu echi ese GBA Ghana Bar Association president and also ho asem da ha yewra fenyo makin na ebo kokko se adwuma emrasebejafue wo mo eye ye to da bia ye na ebi mode ya manyo asem twintwan no wo se ehu ede mo man kanko sanse se da bia no wo dwen wa manyo ko ho na wanwe Ghana ho a obekọ wi ache no Ghana fo ene bebre enye wa manyo ko no nko a na emufo no so no ebenya ahokyere na Ghana fo nyina ekomu bie no the Ghanaian publisher the bokrata anim enonom na medeo call the Republic Press na afen so no wo hwa se ya galam se hunkoma aba anopa sije so wa bobo bi so ene ho nsem na edaha na abamu a yo no ewo ne final year already senior high school na one ne yonko eji chinye kowi akire bufuo ba ye wafa paso ede awo ne yonko impre chese wo heba bi a wode wo ya emu eya papa emu eya nti de beka ne se akwada na wofo enkose ohwemu a abrantie ye nano joda eno mo chese asem no esiye brand tokwa esiye suspect no eye Godwin na Edward Bokete Saki 18 years brand na wo mo eji echi se hwan ena na wofo ewo sika hwan na ne papa wo sika hwan na ne mame wo sika sa na menim die ti awo sa nkomo wo ya na ebakra man kwada die so papa wo sika so papa ni sika wo ba wo didi so didi wo ba so atade wo ba wo num so no asa ene na mafo na omo no because that argument we wo sika no na ye den na kosi he papa wo sika tu papa wo sika bro so ana wo ko hefa enti CJ eno ya rehosema aba won chesa kwada final year student to general arts department en ya wono eye chese apaso prince ne moma so ne kon chese ne ha no ne kon ha ya ne minimu ha na wo bisika wo ne minimu to so wo ne minimu na wanya nkwa na se wo ne minimu ade na wanya waku no enti ne wa dwene se wo ku na na se wo ye den CJ enka school mo fra mienu a mo ko de enkantoka popo na atete montade na yapatamu na wodi wo trim emprensa asebe nko an wo kan ya sebu story am kan ye kire se abamu ya okun na ne yonkun Godwin no ne awu ye no Edward ne cousin bi wo school ho enti Godwin ni hia Edward ne cousin no abayiwa na ka se wo cousin no ne nkasa nya se na moja begu ampampa o ampara cousin no free dia akwakoba amane akwakoba house master amane de ohuo wabaye na se asi ampa ema ne cousin ena oda ha moja pram no
na video ba kwa me hu ye si James a school for na bi ne ma Edward yi so a omo di ne dimika ekọ na wo hwe ha okrompa nkwada no omo no de omo de no munim omo nsusu nyina ne say omo save omo yonko nti odo mo saso a chese omo di dimika se ya ene say ya hye na bata wo fi oba wo school a wo cho ne final year exam so I am sincere some way am. Ya for be kan sem ya cho. Na me video no hunu kura wakoma. Obo de fa kwada ekransie ye. Na so mo final year ye de nte so mo nyina 18 years. Wo mo nyina nyinyi we nya kwada bia anim. Emran so Ghana. Emran so o man yi mu tibra ne nya nadwuma. Eno ho asem da bokrata yi e de aba. Professor J Nana Opoku Ademan. You no ye Frankatonia be de che de ma ND Semanyoko no. Sa professor to Western region na wo hwe adwuma mami miamia hodo a wokọ ne ma ne efiri mu eba na mo kyese wen nansa to ene ode kọ hono ma omo kọ focus o constituency no so na wo mo any party ma ne mrase bedwafo wo sa baton pesia hodo a wo atoemantem no so nyina no wo mo kọ rewura fiefi we door to door no ena professor Asha Siesa no enti so wo Western region na te kokọ na bom na ye me maame a pacho biedan no na ne mama ni nkomotie de mama eka no tie ye pa unse mankasa na yakasa eya na makoma toyem enkomo ni bi na Professor Jenana Opoku Ademan de ba Western region to mumia bioma pro no na mo sha ye mrahye bedwani to na wo mpotem ho no ma me pa top ya hoboa etwen professor da dwuma na no na masase no na mo chese campaign no ode be famu obe hyase wotakwa nsoyem hodom na ode ato aso akwakopi mu Hunter West na wakọ empoho constituency so nyina ekire so no obe ko sama esikado kete second takrade efia ena kwesimintim ho nyina ma eba abebon toa no nti monye bre na montie no adwadefo mama ye krado wo hode a ene mama eba so aka chen so de ma bank eba ya mo bekwa kwaji sika de adidwa nti montwe no beba na wacheche mu yie na matiase bibia ho no so a na ja wo bisa na chidifo no ombe manche mu no na wahunu bebia wasa so di wani ekire eno anti ena professor eba atoemantem mu nti de momomoden a na momia bia mu apromu ne adwa mu nyina enche mama na woni mo emedin ko wonti CJ da bokrata na e bai ne de mu sam dodo no a na mabobo so de ama wo no mame na sepa me ya birthday no Michael Milozi Kielsen or say today is my birthday. Oh Michael, happy birthday to you.